le winga le upu fa penang tatu fa nga ina le pole nei. Le winga o le upu le tu mau e le fa nga itia. Vi ele li. Salamo slaulo lima don fe mo mua se tatu fa longo le tala salamo. Vi yetama. Fa mai upu salamo o e fa lango o e fa tua ia Iova. Fa peo le maungo siona I lantou e le whaanga e tia ai tu mau e whaavavau. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved. That's what unshakable is. Le mena ta ole tu mau e le whaanga e tia. O le tangata tu ulo na atotoa, tu ulo na whaatotua, tu ulo na teletonunga I ao o le atua. An unshakable person trusts in God completely. Amen. Vi ele tu al polene. Se yo tatu fatulanga ina la se Tavai le ni po. Are you okay with me tonight? Se tatu wo se tatu mata la ile fiafil nei. Pola me ta o le tu mau le faanga etia. Vi ele li. In this world that we live, we face so many circumstances in life. Ile olanga lo tatu soifua I soifuanga nei. O le tele I o me tu lai mai. E whaasanga ima oe e lui tau ai lo whatotua. Vi ele li. Ile ai se aso le se taimi. E le whaasanga I oe. Ma se mea e whapena na le lui ai lo tangata. I mean, every single day we face an issue. Amen. E tu ngai mai ale me lu I tau lo wha moe moe. Sa ele ma faufawina. Sa le aiso manatu e tu ngai mai se me whapea. Ai ma au whalo loto. Ona ele o mawhaina moe moe noa le li o lo rangi lei. O no tuli mai oe. Vi ieta maa. I want to fight to ear lo roto, but I don't know if I se me tell I ma fo fau yai. I want to fight to ear. Langa lo e soifua se lo langi. E fa pena le tele o taimi. E os fa ia e tātou ele fili. We are living in this world that we are facing so many things. Temptation, tribulation, trials. It comes in a different forms. Ese umato inga awala ya nga imayai. Vi ele atua. Se o tatu tilo ele me tau o le unshakable o le tangata e tu mau ma le whaanga itia. Vi ele li. Vi ia tama. E iai le vai tau e iai le vai taimi o lo ta ua le tu spaia. There will be a time, and the Bible has predicted this and prophesied about it. O lo iai upu fa perfetanga wa umana mai le tu spaia. We are heading toward the end. There will be a time Amen. Leo o mai o toftofonga, leo o mai o puapuanga, e sau mea e lui tawina le tangata, o lo o tu le upo le atua. Ai whamairo po tuspa ia whapea. E iai le vai taimi ma le vai tau e te leto e whaalongo I le upo le atua. Amen. E iai le taimi ma tivai le upo le atua. Iai le taimi saili e tangata ua lato le maua. There will be a time that men will look and want to listen to the word of God, but there is no more. It's been gone. Amen. So my challenge for you tonight. How do you build an unshakable foundation? Tafea ona e fausia ina se Tavai e le malu e lue. Amen. So let's take a look at Matthew chapter 7. Tatu o le mataio ron ta upo fitu. Vi ele atua. Our Lord has given a parable here in chapter 7, on Matthew chapter 7. He explains something about the word of God. Amen.
Le lau toi avatu ya o le pong nei, toi whaamalamalama I lo tangata le fiafili nei, le mea o le tāua o lo tango le upo le li I mawhawhau I lunga lo wolanga. We need to take the word of God seriously and start devouring the word and starts to build ourselves within the word. That will be a strong foundation. O le whaamoe na Elia me malu lue ai. Se o tatu wola e bava ai le matai o fitu. Tatu bava ai mo tangata malana filifilinga. Let's look at a person, two people with their decision. The one who understands and the one who tried to be a person who understands, but actually he doesn't even know the word. Amen. E iai le tangata malamalama, e iai fo le tangata, e iai lo na mafofau, e malamalama, ai le oiloa fatino le upo le li. Amen. Whamai le upo Yesu, e te olua ta maloloa. O lesi na whaalongo, o na alu loa lea whau no whale I lunga le papa. Amen. Now, whalongo e tala tu spaia, how can we build an unshakable foundation? Whawhera tātou whausia, se whaavae mautu, se whaavae le malue lue. Amen. Let me take you back again. Tau fi mani mātai o fitu, a se tātou o le mātai o suwano. Matthew chapter 18, whamulmoli. Se tātou o ia ina, mātai o suwano. O le upu le a Yesu sa whai. Jesus say, who do people think that I am? O le ana tala tangata ia te oia. These are his disciples. People that walks with him. People that talks with him. People that eats with him. People that slept with him. O tangata ia o la so. O e la lo savavali maleli. O e a ai maleli. O e momoe maleli. O e mata mata ngā nuenga leli le aso male aso. These are his inner circle. O tangata ia na ia filifilia se fulu malelua. So, see all the time you see o tātou vava ai. Let's look at lele o tango Yesu e whapena ona chenis au liilia po le alo lātou malamalama. The testing has been given. Jesus wants to know, how well do they know him? Do they really understand who he is? Whamatalato te loa o a Yesu. So he posed a question. Amaile Fasili, who do you think that I am? Lasa tala. Lasa tala po ai ha. E iei taimi, e fasilinia e lesi tangata oe. A le tala noi la wo. O ai le tangata le te lua feo ai. A matalo lea au na evatu whaamtalanga e winga le tangata lea. This, that. E tau mai e tele o maa malama le tangata lea te lua feo ai. Whalongo e le tala I. Whamai isi, whamai tala uli. Whamai isi o oe o Elia. Whamai isi o oe o Jeremia. Whamai isi o oe whapea. Al tala Yesu a o tau. I'm talking to you specifically. O le asa tau tala, o ai au. Whamai petelu, Peter say, you are the son of the living God. O oe o le atalii o le atua soifua. Po oe o le alo o le atua soifua. Whamairo tala Yesu amu ia o Simona Paiona. Blessed thou art, O Simon Paiona. Ona elos tangata a lota ma wo whailoa ia oe. That's the revelation I want to bring in tonight. Who do you think this man is? He is the cornerstone. O ia leo le maa tulimanu. O ia le na whaavaya I lunga le soifua o langa o e o mali liu o e na ko thrui pua ngā o e na aie le ona o e na tapenana sasa I le sasa o la tauia e le solo muli le la tau mau. But they keep moving forward
Why? Because they know who this person is. The revelation of who he is. Na build tai lunga le fa mo o tangatea. Na fau lunga le fa lingo le upu oi o Yesu o le alo o le atua 𝚟𝚒𝚍𝚎 e fa vai le fa mo e le ma fai e fai to I'll say only ona manu malo ya cha e malo wolanga. He is the cornerstone. He is the living stone. Oi ole matulimanu, oi ole maaiola. We're not building on a church. We're not building on any doctrines. We build our life on this individual. Ele fausia tatu o langa ilungo se kalesia maseteli tonunga atangata. Lo fau oi ilunga ole faalinga ole tangata e ngoa ya Yesu o ia ole alo ole atua 𝚟𝚒𝚍𝚎. If you build yourself upon that rock, you will never fail. You will stand firm. In the face of the storm, you are able to make it. If fallingo le matangi, fallingo le fa, ele ma fai le malu e lue lo fa moi, nang le fa ulunga o le fa linga o le tangata e ngoa ya Yesu. To lua tamaloa, ma te yo fitu. Fama Yesu na fa'alonga o matangata ia le aoino le upo le atua. These two men were listening about who God is and who Jesus is. So they set out to build the houses. Nele wanga ia te fau o la fale. O te lo tala noa ni fale pe o le fale lea tu mai po le fale lea. Lo tala noa I lo fale anganga. I'm talking about your spiritual house. Amen. Le whaavai e tau na whapenana firm. E tau na mausali le whaavai o lo fale anganga. Amen. O lo tangata ma lo tangata e te tau ona iai se whaavai e ta ua ilunga o le whaavai na o le papa mausali o le maa tulimanu o le maa eola o le tangata ingoa ya Yesu. In 1 Peter chapter 2 and verse 5. Lua mo pe tau e lua alona fai pe lima lo tau tala me ta o le maa eola. When we built ourselves on this rock, aona fau tātou le whaavai lunga le papa ingo ya Yesu e ola o tātou tangata. We become lively stones. For me pete o tau o maaiola. Se wawai le maa nei taftafa peola. Til e fōlinga na peola. Come on, til e iai. A whai ai sole pe. Ngā whakai aka ngei anga o whiatulau tala ia oi Ia leli. Whai ai, wa lewanga maka kupalo maa. Te lona me masanya toi ina yaso ia. Ia me ta ole foanga. E whai lai me wha maai. E mna o mia nalta oto o lunga maa alpone. Asi o solia o ilano. Langa leo o whapena. Kau whai ila oe. Whailo au tafo. Kau whai ila oe sole. Vi ia le tua. Vi ia le tua. It's beginning to rain, rain, rain. Hear the voice of our Father. Oh, whosoever will come drink of this water. He promised to pour Spirit upon sons and your daughter. Or if you're thirsty and dry, lift your hands to the sky. It's beginning to rain. It's beginning to rain. Oh, rain, rain. Hear the voice of our Father. Oh, saying whosoever will
come drink of this water. Oh, he promised to pour his spirit upon sons and your daughter. Oh, if you're thirsty and dry, lift your hands to the sky. It's beginning to rain. Wa amata le wanga o fa amanuiang fa alongo ile tama. Oh, ua ia fetalai o ai se fia inuai ina sauia ile bahi. O ana fola ana telilingi lona anga tupulanga umalava. O a efia ta umafasi ia oli wa amata le wanga telolo wa amata tutomai wa amata le wanga o fa amanuiang fa alongo ile tama. Wa ela nongo na leo le polene ina sawia ile bahi. O ana fola ana telilingi lona anga tupulanga umalava. O a efia ta umafasi ia oli wa amata le wanga. Let's sing it again. It's beginning to rain, rain, rain. Hear the voice of oh, hallelujah. Whosoever come drink of this water. Oh, he promised to pour spirit upon sons and your daughter. Oh, if you're thirsty and dry, lift your hands to the sky. It's beginning to rain. It's a yoy. It's a yoy. Te yoy le pole ne le lingi ai le tua na famanianga mo oi le feeling. Do you believe that tonight God is going to pour down the blessings? Oh, hallelujah. E lua tangata na falongo. E tase malama, ai tase fia poto. Fili la ai po fe e o il pone. Amen. But my Yeshua fawe le tasil no fale ilungo le papa. The rock speaks about a firm foundation. O le papa le tala noa me ta o le Tavai e le malu lue. O le Tavai tu mau. Amen. For my wo o my afa. Wo o my tafenga. The storm starts to blow. The wind starts to take over. And you see the house has been shaking. Ele imalu lue ele imalepe. Atona le lea ni fa malama. Probably windows you see. Lalo le lea tu fa malama. Lalo le lea tu lista maitichi. Amen. Alawo tu lo matua matangi. Bai wai chau ka mai ai ko le lea ko malo matua. La tu fa patasi mal saipua. Amen. Ma wale ko yang sai stu walu kama. Ah, la tu mai va vai tu la walu. Atona malepe, but the house remained standing. The two wale fale. Ono lea sao lona Tavai. It was built on a firm foundation. I said, tanga ila o ile tangata na faulo na fale lunga ole one. That's so glorious. Malona to lua le faula fale lunga le matafanga lunga le beach. Amen. Ele iloa la uli la oso tsunami. They were enjoying, having a good time.
ai oso lo ma tsunami. Amen. Whamairo por tu spaia wa tāwhea me uma. Wa watu le wha, watu le matangi. Mo wa tawhe le whale ma watu malia, ma waku e le sami. Waiwa ai man tautia o le ese o whawai. Spiritually, alo tala noa le tu whale nganga. A whaia le mautur whawai whale nganga o lo soifua o le mele o iai. Amen. E te tangia ala te vai ato walo. Ui kalo fai se o ko lua. Ui kalo fai se o whanau. Na waku. Whela oi. Boa kwa ko fe. Amen. Ka mulimuli e koe ma oe. Lana me o tupu ya oe. Whawai. Unstable le whawai. Le mautu le whawai. So se fale a le leilo na whawai. E fiu le matangi, e fiu le wha, e o mai, e tu le fale. Fa pele winga o ele ke usano le pole nei. Pole ale matautia le o mai o pau sosonga, se te atai le wha. E siva mai atai le matangi. It doesn't matter how hard that wind will blow, or that storm will come, or that gale will hit you. You will still standing and sing and raise your hands and say, praise the Lord. He is good. Ele leilo watua. Amen. Aisha, e pau I lunga o le papa e le ma lue lue. Miele li. Se tatu, to e sawa le boli pea. Miele atu al neipo. Na, a watu le polo inga, ale tupu whapea upa, ale awali I e fau me leanga I te tono o Papilania. Ne pukanesa, whai sau tu la fono. So stangata e ifo seisia tua, pea umar, amen. So stangata ifo se tise tua e ese mai no oe lafo le lua leona. So the degree was being read out in the whole 120 providence I te tonu o Papilonia lalo le puleanga Nebuchadnezzar. So this was written by the hands of all this men and signed by King Nebuchadnezzar, and then it's been proclaimed. The eyes tangata to ifo seisia tua within 30 days. Those fruaso tasia na Nebuchadnezzar ifo ye tangata uma. Amen. Te whioa ia leo tamaia to tolu ia malitangata no ia tanielu. Amen. O tamaia na mai le tawhianga mai Papilonia. Mai tonu Jerusalem le tawhianga I Papilonia. Lale ua whapenana tau ma whaile tupu a Nebuchadnezzar. E poison o nātou mawhauwhau. Mawhauwhau ia I tel tonunga wha Papilonia. Ai atam whai ave ese tel tonunga wha a iutaia. Molo lātou atua e to tasia ifo ia I tangata uma. Via leli. Ta tā mai la au pese sau whaili wa sau to inga mea whamai ifo. Tutu wale to tolu ele ngā ioi. Te lo ere sa whaile matau po lau whinga luenga le pō o le aso whareile. E whati tau wanga I le afi. It's about the presence of God. It's the fire. It's the presence of the Lord. O le atua o le afi. O le afi maa maai. O le atua e fua. A o le atua tumu I le alofa. He's a loving God and He's also a jealous God. But the fire represents His presence and His glory. O le afi e tala noa I lona paia, malona matanga o fia, malona la lelei, malona
au le lei so se mea tau tala le afielo tau tala le paia o le atua. Amen. Now, I to tono la au tala na mumu na whapenana le whaumatia le la au sa mata I mose. So he was kind of curious, what is going on? How come the wood doesn't even consume? Na me walai ona le mumu le af le la au a lai whapenana tala li le afi ai so atu ai whaalonga ua wheta lai le atua. Amen. In the presence of God, when you come into the presence of God, the fire of His presence will consume things that doesn't even belongs to you. Things that doesn't belong to God. E whaumatia ele mamalu o le afi o le atua o mea yo tātou o langa e le tatau ona koe pipi a te oe e le taumatoi ola I lo soifua o mea ia tatau na ave se mai o tātou o langa. Ai a whaia te laa mai to tonu, ai le aise mea ta o se whaamamaina, e ai le mea ta o le mua oe. E paia le atua. He's a holy God. Amen. O lea lai ma whau ne 𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. E ma whaia le afi lea, o na whau matia tamaia. Your testimony is very powerful. They stand on the firm foundation. Shadrach, Meshach, Abednego, they stand on a firm foundation. Tamaya tōtōru, e malama le tūla whono. Le ai seisia tua, e tu tusa malo mātou wa tua. Mātou tele ifo se tu pua wa tā. Po se whaatusa le mea o le langi runga, po le whanua I lalo, po le sami lalo le whanua, mātou tele ifo iai, mātou tele tō tutuli iai. Amen. E whamaile upo le tuspai e tasi le atua, e ifo iai tangata iuta ia umana o tangata ingoa ia Iova le atua Abrahamo, le atua Isaako, le atua Iakopo. Amen. E whamaine 𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 o aina te mawhaia o na la vei o tau mai la upule. E iai saisi. Is there anyone who can save you from the wrath? Whamai tala tama 𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. So I fua oe. E mawhaia o matua tua. Our God that we serve can. Ai a whai. Ele saulo mātua tua. Mātua tele ifo. Amen. But if our God will not show up, we still stand on this firm foundation. We will not bow or worship that idol. We have a firm foundation that our God is able. Mātou te tono le mātou atua na te mawhaia. Le atua le te tala le 𝚟𝚒𝚙𝚎 ai 𝚟𝚒𝚍𝚎 whanaunga Israelu. O le atua le te tala le vai o tana ai 𝚟𝚒𝚎 whanaunga Israelu. O le atua le na tai Elia le vai masabali Elia. I le taimi toi foi mai Elisea, for mai Elisea o whea o iai le atua o Elia. Firm foundation. E mawhaia o mātua tua. Amen. A o le ao, fio mai le tua le ao, whaamalu lona paia I lunga ia I mātou. A o le po, a fio mai le tua le afi whaniu tu, e whapenana whaamalamalamo o mātou tangata. We will not bow to an idol. King 𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, we will not bow to an idol. We stand on a firm foundation. Alofa Tunoa awani malu lue lo mafau I me tau ai mai tangata ia te oe. Awani malu lue lo roto ona me o mai ia te oe. Tu le upo le tua. Tu I lunga le whabai o Yesu Keriso. Ete mawhaia, ete mawhaia, ete mawhaia. You can do it. If these 3 Hebrew boys can overcome the fire, you can do it too.
Whamaya I say e whātoru, a sabali tono le vai te le malemo, a ora tongi o le awhia te le mu. Acha, your testimony. O lautou tinonga, you have a powerful testimony. Hallelujah. Bi ia le tua lo soifu ai whawa vau I lo wonanga. Bi ia le tua lea. He's a living God. He lives within you tonight. Hallelujah. It's a malamalam le Paul nei. O lele whapena na lafo tama I totonu. Whamai, wa taua nau le pule a le tupu. Ono le mumua le afi. E matua I mu sai whaafitu. Hallelujah. Tasi. Number one, there is one God. Number two, there are two testaments, two covenants, the old and the new. Talking about our Lord Jesus, speaking about his deity. Oh, hallelujah. Tolu. Number three, resurrection. And you can say the Father, the Son, and the Holy Spirit. Number four, there are four Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. O ia bayang ai fa o lo mo li mau le tangata ngo ia Yesu. In Matthew, he's the King of Kings. In Mark, he is the servant of Jehovah. In Luke, he is the Son of Man. But in John, he is the Son of the living God. Four Gospels. They preach the word of the Lord concerning Jesus, who is a solid foundation. Number five, the grace of God. Number six is man. Number seven is perfection of the Almighty. Oh, hallelujah. For my Nebuchadnezzar, Fafitu. Oh, King Nebuchadnezzar, you're in for a surprise. Oh, hallelujah. Say Nebuchadnezzar. It's a malamalamo numero le tua numero fitu le atoto le tua. Hallelujah. Number 8, it's the beginning of a new day. It's the beginning of a new season. Oh, but we're talking about tonight about number 7. Numero fitu o numero le tua o le atoa. Hallelujah, hallelujah. God is in the fire. Woo-wee. Hallelujah. But these 3 boys was getting ready. They are getting ready. When you build yourself and your household on a firm foundation, no fire can destroy your faith. No fire will destroy your person or your faith. Elema fire seafi na 𝚟𝚒𝚎 alofa tua malofa moi pea fau I lunga le tangata o ia Yesu. Oh, e te buka fia siva. Tera lo per pesere, tera waka mai ka ko pesel pong eso. Stop. Stop. Ava ilima la uloko ka ko, mas stop. So le awole suava pengar ka ko pese. Tau le ti Apollo, se kwa halu ape lungo lo lima. Rani, se kongi pe lungo lima. Ava kulunga stop. Oh, sorry. Ka walking ko malo 𝚟𝚑𝚘𝚡 ya. Really, they are getting ready to go in. Oleta wa nauto. But they are getting ready to go in. Are you ready? This will be a great surprise. You're getting into this. Oh,
Whamai Nebuchadnezzar, wo nofo mo mata, wo whaumatia tangata ia, na tūle ia lauli ia to tonu, ai aile mele wa tupu, wo to ulu ese mai ai lima o tama ia. The presence of God surrounding them, because God was in the midst of the fire. Ole pa ia ole atua lale sio mia tama ia. Awa sa fio le atua I to tonu o le afi o ia o Jehovah le atua o le afi ma'ai. He is Jehovah God, the consuming fire. He walks with them. He talks with them. Woo! Emeritus pai o savali vali matala noa Alofa penana sisiva mapepese to tonu awa maofa Nebuchadnezzar va mai awoi ele tolu Alofa. Oh, what is going on in the fire? They are having a hallelujah. They are having a good time in the fire. They are singing praise of the Lord in the fire. Woo! Nothing can touch you when you build yourself on a firm foundation. Leise me na te whalenga ina oe. Leise me manuma loia oe. Pe a whau lo wha moe I lungo le tangata e ngoa ya Yesu. Are you in the house Alofa Tunoa tonight? Give him a shout. Give me a J. Give me an S. Give me a U. Give me an S. What does it spell? What does it say? Who is your King? Who is your Lord? Give him a big clap of it tonight. Hallelujah. Ele manu malo se meleanga el tangata miuton. Ele manu malo se meleanga el tangata miuton. Ele faya ina le miuton le messe. E tu lai mai le miuton le famasino le lololangi. Hallelujah. We are serving a righteous God. And we are serving a God who cares so much about you and your family. Lo e auna se tu e to atumu le alofa maleanga le lei a toe malo ainga le pole nei. Come on, give him a shout, give him a shout, give him a shout. Oh, hallelujah. You are worthy to be served. We honor your presence in this place tonight. Hallelujah. Oh, hallelujah. Built on a firm foundation. You have the word of God. Hallelujah. But within you, you have a living word. Lord, to tell you ole upoeola. Lord, ta ofilo lima le upo le tua e fa penano so sali lo bonanga. But the living word is walking within you. You communicate with him every single day. Oh, hallelujah. Ete manava le ola le tua le taiao. Ete tautala le ola le tua le taiao. Langa lo afia tobia le lo ola. O le upo le na le tua e ola. O Yesu ke vitsolea. Oh, hallelujah. Le whaavae nao lo soifua. Le whaavae nao lo uonanga. E le whaavae ina I lunga ni tali tonunga tangata. E whaavae lunga tangata lea. Po a awhae o mai. Po a tingai o mai. O te tūpea. O te le malu e lue. O te savali pea. O te le whaiaina. E siti pea le lao le whamoe moe. Siti pea le lao le manu malo. Aisha, langa e te le roa tua lea. Oh, hallelujah. He is the miracle working God. He is the miracle. Oh, he is the wonder. He is the miracle. Sing it again. Oh, you only are to a fight.
Ioe. O e matango fie. O ya o le atua fai. It's a miracle. He is a miracle. Now I two Paul in Tala noa la oi 𝚘𝚜𝚅𝗏. Tala noa foi oi ilo lava loto le Paul in mai fai tama a fai wa matana mata ta ele 𝚑𝚑𝚗𝚍𝚑. A mai le toto le tamai mamoi. Sei toi blasa ile mele. Leo so malosi au oe o te mawhai ai. E leo so poto au oe o te mawhai ai. E leo so uloa au oe o te mawhai ai. I need your assistant, Holy Spirit, tonight. Allow the blood of Jesus to work through my life. If you find any cracks in my life, it's time for the blood to plaster it. Mold it back. Mold it. Tango le li il po ne se te fa le leia. Oh, hallelujah. Tell her no, I oh ya ta mai po ne. Talk to your heavenly Father tonight. Oh, hallelujah. Ele se me o te mawhaia. Ele se o malosi o te mawhaia ai. I cannot do it. I have no strength to do it. I'm building myself on the solid foundation, and that is you, Jesus, and the living word. I'm building myself on you tonight. I'm sorry if I messed up in my walk with you. I'm so sorry. I come to you tonight with a humble spirit, surrender my life to you. I'm ngalo mai ya ule atua pe a fai wo fai se me se I lo wo langa mo savali ese mai ya te oe o ile fiafil nei tonight. I come back to you, submitting myself to you, and under that shadow of the Almighty, oh hallelujah, help me, lift me, mold me again. Oh hallelujah. Tēne talavou, tama talavou, etele loa, le taime tu itu ye le oti I lo fai toa. You will never know when death approach you. O se tala whaano noa, lo whaalongo mai se atali'i, lena li loa, se tala whaano noa. Talavou, o lo taime o te taalo ai mo le atua. Because you'll never know what's going to happen in another 5 minutes. And I want you to say to your heart tonight, Lord, here I am. If I have walked away from you, please allow me to come back tonight. I humble myself before your throne. And use me, Lord. Use me. Famul mole tama. Oh, it's too late for ina. Oh, hallelujah. And it reaches to the highest mountain. Oh, and it flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength, oh, from day to day, oh, it will never lose, oh, each power, oh, to imanga
Find someone tonight. 𝚟𝚒𝚙𝚎𝚘. And I want you to take that hand and I want you to pray for that individual. Don't pray for that person standing next to you. Move around in the crowd tonight. Oh, Yesu, oh, lo, ulea, malo. O ele mafai ona tineia o lona mana o any riches o to the heart awole tu fatasi maltangatanga te masaniai. Don't stand with that individual that you know, your sister, your brother, whoever. Move among the people tonight. Talavo na te tutu ale merena anga iane sua sile Paul ne tele masani ona te taloi. Hallelujah. I want you to obey what I'm saying tonight. Ma e te talo mo tanga te tele masani ai Paul ne. Oh, hallelujah. Now I want you to lift your voices and pray to the Lord, interceding for that individual tonight. Te talo mai fautua mo tanga nai le Paul ne. Come on, lift your voice to the Lord. Hallelujah. Leo tele ya ile Paul ni fa leo ai le tangata na malona mana onga ya tama. Te talo ile li ine fa tumul tanga ile tumole nganga paia. Pray that God will fill that individual tonight with the power of the Holy Spirit. Pray for the renewal of God in that person's life. Te talo ni te fa fo ele tua. Oh, lona fa moe fa fo ele tua. Ona la nonga. Revive ele tua se me wa taule loa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Elia tua. Elia tua. Hallelujah. 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 Or well, if I haven't give up, keep on praying. If you finish with that individual, move over to another person. I feel your umana chalo mo na changa yo yane list changa. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Vi ia oi tama. Lo watua hoa ule nei te o fo atu o lo uolanga mo o e Yesu o so se fea te aungofi e faia pea o lo atua e talia o la u taulanga lea cielo lima mai pese ai lo atua e
Oa ule nei o te ofo atu o lo uolanga mo oe Yesu o so se fe au te au ngofi e fai a pea o lo watu ae talia o la u taulanga lea o ave a umo o hoe o ave a umo oe Yesu o lo uolanga e fia whaonga ia ave a umo oe o a whaingata e o mai o ia e tula tamai o ia ave o au o e whai mo oe o ave a umo oe. Tuna tō mātou tangata i o ao le nei a whiawhi. O mātou anganga whanau na watu i lau o whio. Ta mā whaaftai lo wheta lai mai le nei pō. A wala mai au a whionga le whaongaino le tangata. Ai lalo le whaunga o e anganga pa ia. O le tatalo le li ia i mawalunga le vi inga o lo mātou Yesu. Le mātou ke wiso manu malo. O le lo pele o mātou loto, a o lo walo pele lea na e whai taulanga ai i le lorolangi. Na ia tongi o laina ai o mātou tangata mai le ang sala maleoti. Ina o ia manu malo a ia i mai nei me oma. La mātou sauni o le nei a whiawhi. Mātou te o le li ima le pese i o mātou mutu. Mātou te o ma le alanga o le fia i o mātou loto. O mātou te iloa oi o se atua tu mui le alofa ma le anga le lei. Ia e whaamanuia i o tangata le nei pō. Mai lava i se matua e o se au pito i titi. Ia vai lua te tusaina o e so mātou manuia le nei a whiawhi. I la tau fo i ero mai moa mai lunga o penga te whailangi. Ia iai lau whaamanianga ia i la tau. Whaamanuia fo i le nei a inga lotu. A inga te tasi, ta mā, tina, ulunga lii, tamu mateine whanau. Ia iai lau whaamanianga ia i la tau. Nisi foi o mātou le whai tāpua inga le nei pō. Ono lo iai tōtua ngia manisi o whaarewelawe le ma alofia. Ia o atu iai le atua lau whaamanianga le nei a whiawhi. Mātou te o ma le mātou nganga whaamalia ina. Ono oe o se atua wa e whaamalia ina o mātou loto i lou le lei. Ia iai lo file mu i o lātou maota. Ia foi o lo file mu i o lātou ainga. Ia maua e mātou le alofa whaale atua. E whapena no pongi ai o mātou tangata. Ai maise le mawhtanga lilo ma oia nganga pa ia le motsia le o le whaamavau. Whaamanuia o tangata mātou te whaamanuia lo suafa le pōle nei. A wala nei mea umaya Yesu le li imalo mātou whaola. Ala langa i whanau le atua. Amene ma amene. Ia whaamanuia le atua lo wanga i atu le nei a whiawhi. God bless. It's a penai ole taulanga matona oni au emana omi ai oloman ta ina leni sauninga a osisi o matolima Fat
Alofa lava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Alofa Samoa na 𝚗𝚙𝚅𝚘𝚝. Alofa antu le fiafi alo sua la ulu. Le fo matamua sa longa i fo. Fanga i ampalauri. Ile tausanga e tasi le lua afe fitu. Malese lua afe sulvalu. Sa yeisa no malanga tua i 𝚟𝚒𝚍𝚎. Samoa na 𝚗𝚙𝚅𝚘𝚝 o te whaftaile atua o nāwa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona whapena na e fia alu pa ia po no le atua. Ia e leise taimi po e talo fo i le atua mo se taimi. Ia le mi le lea lua afe lua lima lo whapena na ia te whamoe moe le tātu malanga. Ia whai te fia malanga e mai loa ainga pe a eise wanoa. O te fia i eise la ngona sa ruitawina ina o tangata ino tū mo wa ai le maunga olive. Ia olo ia i pe whetanga le atua le malili le fio whaalua mai o Yesu Keriso. Ile lalorangi nei mai o le a fio mai o ia ma Tavai ona a au le maunga olive e whaafea ngai ma le maru fo i lea. Samoa a e fia i loa atiri nei lava a mea matango fia na whaia le atua na tutupu mai o le atutupu foi. Ia loa noa le leile tātou te malanga atua ai. Ia 𝚟𝚒𝚘 awane ingalo ia te oe whamnianga le atua ia o lo tātia i o tālima. Ia o tā ua lavalo ia i fuafuanga whafsotai purenga le tātou Global Kingdom TV. Ia mapuki e loso o wanoa awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata o nei le tasi se site o lo whapena o na tala no matus pa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologist o na maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia i le nganga ma misia i lupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima. O ina te lo polo to e tūl maunga olive. Ia e fio mai lo mai Yesu. Kusanga. Ia lo fungia le tua whamanuia fuafuanga ma plan. Mai le nei taimi se ia o atu il wha moe moe. Ona o Yesu. God bless you. Whaftai. Hello, Alofa lava, Pulavinaca and Shalom. My name is Deborah 𝚗𝚘𝚎𝗓. And I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam 𝚗𝚙𝚅𝚘𝚝 lava o paanga kato Global TV so se tolera lang ia ole o sia Paulo Pautoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fe sulfana o malanga 𝚟𝚒𝚘𝚡 ia e se tau so o le atua ia o se mesa famani na ia o le
le te la mea le lei uma ai o se o lungo le mango filo ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia dia ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia a walo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato property bill ta sang fo ia fe mai tala mai au ta o e lo so te o le tu fa o lo totalo le tu ai ma nei fo lo o e te soli fo i au le tu sa fe malanga lu ia te te ne mo finish fa mo ia fe mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Alofa and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Samoan delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Alofa 𝚟𝚑𝚡𝗥 malu Samoa ia o lo ingoa o ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le li isa vanoa o te malanga atua i Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vaai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vai tafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele i matou 5 fa i matou sa fai matou baptisonga sunga foi fa fenga pe ona matou yai ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga ma fai pesenga ma fai le tautalonga ia ona o le anganga fa aftai le atua le ia vanoa tala mai le atua ia a fai o yai se mo mitinga ia te oe te fia malanga le nupa ia ia lo wavanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le avanoa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu. Amen. Alofa.
o lo wingoa o e seta wa fsuanga faumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu iai o le a e iloa ai pei ona o wo iai e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.